О исто езани, Ömer ibn Sa'des giri vojska vakerala, samo džaneja sa volengoro nijeti. Te završino namazi hem ka mudara kale poslanikoske runuko akana. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah samo so ka završino namazi mudara ima Husine. Les skoro papa andina ele ko namazi. Salavat yanaya. Allahumme salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Ja Rabi, благослови Мухаммеде, хеме породицата ро Мухаммеди. Ором намази кълдинала, а джукерала те завършнала намази, те мударал Али Мухаммед. Дики ирония намаз ескири. О пример, манушенгоро кото живдиве. Сари не сием туја сием, сари не сием туја, ту почми на мен пала тут. Ко моменти, кога имам Хусейн алейхиссалам вакерала ленге, тај сунното диве ме хемири фамилија кова мударде. Кој мангелат е джал буйрум джан. Кој мангелат е бешел беш. На десинула песе туке авдивакава туке ко живот. Кога и туке најпаро, о мануша цело време ја да тетане, ама кога и туке најпаро, дела песленге приликате живинен, мате сочинен пестире проблемен сар со керена, цидена пестуташ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. Прво салавати ко честа ромаро мангло пейгамберу Мухаммед саллаллаху алейхи ва алихи ва саллам. Аллахумма салли ала Мухаммад ва али Мухаммад. Одуито ко чест имам Алияске саламуллахи ва салаватуллахи алейхи. Аллахумма салли ала Мухаммад ва али Мухаммад. Отрито ко чест ромаро جيفدو إمامي الله تسكر الاسكرايب إمام صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Молина Аллаха субханаху ва таала ко почеток те долту мен о сабари, те долту мен о Сабари акале дивесенгоро. Молина Аллаха субханаху ва таала прво те сабари амари имаме кога светано дживдо хемтано присутно хемтано сведоко баша фере лескере след бениконгере. Молина Аллаха субханаху ва таала те лог харалту менге акала дивеса хем иншаллах униети тумаро неканал котхан маре муленге Аллах иншаллах нека лукхарал хатари акале дивесенгоро коте со само последбеники авашике хлибетескере саламуллахи ва салаватуллахи алейхи дена пес годи. Размисленава сине со текера влафи ко акала деш дивеса Хем обично и традиција башо мактајля ко со народијата ни различно. Пакистанско традиција, индиско, ирачко, иранско традиција обично шунеја башо неко борбуќа со десинена пес ко диветаро Мухаррем ко дешто диве ко јомул ашура
Шунаја, хемадва шајте вакира дека трајнала околу 2 сати. Ама мен ге познато дека и битка ки Кербела на транга 2 сати. И битка ки Кербела таро салатул феџр, таро сабах намази, паџи ко магриб десингепес будбука. Значи сабале скоро таро панчем саранду ефта, джи ко ефта осати палоручко. Соске вакирава баш панчем саранду ефта. Јектаро иранска научникија неодамна кергејка анализа спрема о календари месечинакоро, спрема лунарно календари, кова време би овала, буквално джики минута, спрема рачуни бе месечинакоро, сари клола хем сарни клола, кергеј калкулација хем рачунињат оточно дивеа шуракоро сар десфунгја. Таро самото моменти, таро панчем саранду ефта, буквално сине о салатул феџр, о сабах намази ко дешто диветаро масек мохаррем. Ко панчем саранду ефта. Егна таро панчем саранду ефта, джико време таро акшами, десине напес будбукја. А мен джанаја башо некобор индивидуалција кола со муклев печаток, кија деја битка сарсуетано Аббас, селамуллахи алейхи, сарсуетано Зухейр, сарсуетано Хабиб ибн Мазахир, сарсуетано Муслим ибн Ауседжа, хем јавера индивидуалција со мукле белего кија деја битка. Истакнингепе старо јавера амала имам Хусин ескере селамуллахи ва салаватуллахи алейхи. Джанаја башо лескоро чаво Али Екбер, соске буквално и битка ки Кербела почминала дале. Имам Хусейни селамуллахи ва салаватуллахи алейхи ресала дуито диве таро масек Мухаррем. Хем обично и тано амен ге познато со алоза те авълпес джике каја битка. Соски имам Хусейни алейхиссалам на воинја против Језити, он ма само со накела о имам Хасан алейхиссалам и дуња, соске на воинја, соске на уштилоте маралпес. Си не пучло, акава прашен имам Хусейн алейхиссалам, ова ќе дека панди силен договор е Муавија. Саџукоте на пхагела песо договор, на не потреба во ибаски. Кога пхагела договор о Муавија, со керала, дало халифетлука пире чавеске језитеске, хемо букетаро до ова моменти променине напес. Секова јек мануш тари куфа, ако на секова јек, ама ењавардеш посто тари куфа, пишинги имам Хусинески алейхиссалам те ресал киленде, те джал киленде. Това ленгоро имами, това ленгоро водичи, това ленгоро халифа. Соске надикена сине Језите сар праведно владари. Кога о Језити шунала акала хабера, поставинала е најбилаче мануше со постојнала се неко два време, кој о Ибн Зијад, или Убейдуллах Ибн Зијад, кога сој лескере даде скоро чаво, ама тари јавердај. Значи о Језид, хемо Убейдуллах Ибн Зијад, сине полубрак, или сине прајля само таро дат. А кава дава туме зар увод, кога поставинала е Убейдуллах Ибн Зијад, о Ибн Зијад претвори нор дека тану имам Хусини кувала ко гради ки куфа. Уравала песар имам Хусини, уравала песар леске решеја, хемагер кувала Андре телело власт, телел о градоначалнику ки куфа. Кога о Убейдуллах Ибн Зијад шунала баш о плања е куфечаренгере, со керала, а старала прво е Муслим ибн Акиле,
Hani ibn Urve hem udarılalım. Hani ibn Urva sine Şia, sledbeniku imam Ali Jaskor arasında. O Muslim ibn Akıl Celaleste terodol pomoć. O Muslim ibn Akıl koji u izaslaniku ili o biçaldo manuştaru imam Hüseyin aleyhisselam tedikela kale manuşin goro niyeti dali tano čače ili hovavenale. So kerena, koga reselo o Muslim ibn Akıl, bišu šovila de manuşa uštena hem vakerena de kako odgovornili imam Hüseyin aleyhisselam kopovik, ама тарола бишушо виладе ако итане сабале скоро бишушо виладе ракате скоро о муслими бенакл да чула коркорик. О муслими бенакл родола заштита ко Hani ibn Urve аракена Hani ibn Urve mudareнале па после mudarena he Muslim ibn Aqil'e selamullahi aleyh hem leskere duye çavene Muhammed'e hem İbrahim'e. Акала информација амаре литературе, о шииска литературе, хем одредено литературе ко ехли сунне, ко суние, потврдинена дека каја бутите си сали. Ама амен амаре главна наративија, главна хадисија, хем глава настајна со сине, ки кербела лајлен таро амаре алимија. Таро шех Муфид, таро шех Туси, таро шех Садук, кола со пишинена, со деси салило ки кербела. Хема далеске ко панч хем саранду ефта, о мактали или о дешавања, о случке со десинена пес ки кербела, почминена ко салат ел феджр, ко сабах намаз. Откако кълдинена намази, о имам Хусейн алейхиссалам нарединил Али Екбереске те дал езани. Джанен одова дека киењато рад спрема одешто сабале те правгел, оло одложинена сини битка. Прво манусо ресала ки кербела тану имам Хусейни. После ресало Хур ибн Језид ел-Ријахи, која со сине бичалдо тари страна Убейдуллах ескери, та чавкерал имам Хусейне ки Куфа, ки Кербела, мате му келе. Ола са дала дивеса, пробинена сине, те одложинени борба, мате десинал песи борба. А далеске, кога диве ресала о Омер ибн Сад ки Кербела? Трин диве, прето дешто диве. Прети Ашура, Трин диве англедер тогаш ресало Омер ибн Сад. Англедер лесте ресало Шимр Зулџевшен. Англедер лесте ресало Шимр Зулџевшен. Хем секој командири кова сокавал сине, лела сине пеа војнике. Секова командири. Кењато рад, имам Хусейн алейхиссалам вакерле Фадил Абазески алейхиссалам вакела теджа, хем те замолинален, неко одложинен и битка панда е кедивеске, те шај ракјате скоро те керен ибадети. Имам Хусейн алейхиссалам мангела се не буто Кур'ан, мангела се не бут довете керел, хем мангела се не бут намази. Вакерала ленгете мукелне на каја рад те на камелна кој ибадети. Hem adava dopuština lapeslengi. U imam Husejn alejhiselam alate vakerala jekbut poznato lafi. Vakerala и пустината нијакате овен сартерне камиле. Со значинала да е метафор имам Хусейн алейхиссалам. Кој мангела те джалпеске, ослободи мојтано нека джал. Со скјакала мануша, тај сунното диве, кам ударена ме. Ковена маре убиција. Имам Хусейн алейхиссалам, ко од ова моменти, вакерала, кој мангела те джал, нека джал. Дури за да мато осетинем без ладжутникане, а чавало фенейра. За да мато осетинем бе ладжаке, хем буџе неко од ова моменти наше нарестар. А кава е тано амен јур неко.
Саво урнеко. Соске сакала порак имам Хусинескере. Валлахи. Аллах мо сведок. Сао порак елеске, сарескере постапке. Која кала дивеса, воопшто колескоро животот ано урнеко манге хем тукјавди. О пример, манушенгоро кото живдиве. Сари не сием туја сием, сари не сием туја, ту почми на мен пала тут. Ко моменти, кога имам Хусин алейхиссалам вакерла ленге, тај сунното диве, ме хемири фамилија кова мударде. Кој мангелат е джал буйрум джан. Кој мангелат е бешел беш. На десинула песе туке авдивакава туке ко живот. Кога и туке најпаро, о мануша цело време ја да тетане, ама кога и туке најпаро, дела песленге приликате живинен, мате сочинен пестире проблемен сар сокерена, цидена пестуташ. Исто гагјар, цидинге пе со мануша имам Хусине сарарса. Ама ачиле мануша сар со насине вера мануша. O ashabi imam Husineske aleyhisselam tane zabeležime ki istorija. Hem sebepi lengoro baripe avdive sekova yek verniko. Taro aşiki imam Husineske aleyhisselam canala hem andinala lenko akala divesa. Prvo lendar so vakirala leskoro pral. Abu Fadl Abbas salamullahi aleyhi. Abu Abdullah zarim kamenka mukato akate korkorik. Hai muko vakere pral lesken. Pral. Zuhair ben Qayn al-Bajali vakirala ya Abu Abdullah. Te çinenma, te tharenma. İla da putia ger tekeren mange palemna ne te cidama tutur. Habib ibn Mazahir, Muslim ibn Auseja. Sales kere Allah paše amala vakeren Allah Jakova someri bana diklele sar problemit za da imam Husin aleyhisselam te postigninal piricel. Otkako već kaldine na namazi, ama dikena kana ironija tariyakaya situacija. Imam Husin aleyhisselam yek strana kaldinala namazi, leskiri vojska kaldinala namazi, javer strana katar, Ömer ibn Sa'd skiri vojska kaldinala namaz. Ama te kaldine namazi bizotovul tutuputa samo namazi ništo na kereo dole. Te kaldine namazi bizotovul tut nuri ko namazi bizotovul tutuputa vallahi na ne tut namazi soske vakera vakava. U imam Husein aleyhisselam sabosine skoro niyeti ko namazi kurbetenil Allah tavem paše ko Allah tebareke ve taala. Hem ko samo to je zani kas skoro anav andinea, andine imam Husein skere papo skoro anav. Ešhadu enne Muhammeden Rasulullah vakere svedočinava ko je Muhammed tano o poslaniku Allah skoro. O isto je zani Ömer ibn Sa'd skiri vojska vakerala. Samo džaneja sa volengoro nijeti. Te završeno namazi hem ka mudara kale poslanikoske runuko akana. Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah samo so ka završeno namazi mudara imam Husine. Leskoro papa andinaja leko namazi. Salavati anaja. Allahumme salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Ja Rabi, blagoslovi ne Muhammede, heme porodicata ro Muhammedi. Orom namazi kaldinala, a džukerala te završnula namazi, te mudaral Ali Muhammed. Dik ironije namaz eskiri. İmam Sadik salamullahi ve salavatullahi aleyhi vakir ka namazi bizo te penjare o vilayeti nanetu ket namazi. Nanetu namazi sosketu na penjare ka so Allah muklasar nasledniko ki puf, kojtano nasledniko Esselamu aleyke ya varese Adem'e sifvetilo. Esselamu aleykum o nasledniko taro Ademi, taro Musa, taro Nuh. Akava imam Husin aleyhisselam sino nasledniko. Adem'e skoro da Musa skoro da Nuh'e skoro da Peygamber'e skoro da sallallahu aleyhi ve sellem. Ovi tano biçhaldo taro Allah to ovol
халифа, имами кипу. Со десинала пес кылдине намази, бизо те пенджаре којтану имами таритири доба. Саво намази ту ќе доба. Ушти хемпер аджикер посигате те завршинено дуи рекати а фарзијата ро сабах, за да те мударе имам Хусине, кога со андинеле ко намази, кој иронија. Аллахума салли ала Мухаммед ва али Мухаммед. Ја Раби благословене Мухамеде, хеме фамилијата ро Мухамеди, само со уштеа боринеато против имам Хусини, кога се тано делото ро Али Мухамед. Иронија. Окол димо намази, имам Хусин алейхиссалам дала худба. Значи ако вакера дека почминало сабах намаз ко панчем сарандефта ко дивета Ашура, ака вакера туке он ма пало сабах намази и клёла хемикерла пи прво худба ко дешто диве. Значи више диве сабах намаз почминала о јаумул Ашура од дешто диве. Интересно е глафи имам Хусин алейхиссалам со вакерала иранала пес хем вакерала пирија маленки. Баш омерибе требала ти керен сабори. И керен сабори баш со обуке со кавен. А де е тани тумари одговорност. Соске више прифатинге, нели товен дело тари имам Хусин скоро каравани, тари лескири порака, оде што дива, калан ги мора само ти керен сабори. А кала мануша, валлахи, о одговор со денги имам Хусин алейхиссалам тано фасциниран. А санасине, кога имам Хусин алейхиссалам вакелани дека камерин, Аллах санасине. Соске вакерала Зухир, ако мери ба значила дека кадикаве Мухаммеде, те папо, ако мери бе значила дека кадикаве имам Али алейхиссалам, тогаш мукмаме првото вав. Замисли на дава менталитети. Те џане дека кадике пекамбере салаллаху алейхи веселем, тогаш сој мериба. Сој мериба. Ако џане дека пала два мости одма џикрала ту имам Алија хемо пекамбере салам, сој тано мериба е маншески. Е па соски о амали имам Хусинески алейхиссалам надпреварини написне кој попро ме прво каџавте мера, на ме прво каџавте мера. Соски џанге со аџукерала лен субханаллах. Џанако пегамбери, џанако имам Алија саламуллахи ва салаватуллахи алейхи. Хем имам Хусин алейхиссалам тогаш дала хамди Аллахеске, захвалинала пе Аллахеске, субханаху ва таала хем вакирала не се дукхав делафија. Вакала ја Рабби, башо сакава со десинала пес манги ме фамилијаке ми речавинги, мена жалинава матуки. Само џанава дека сијан ту сведоко, кого шансе ми ретаре тикне, а џукерава о мериба, џанава дека пишинган манги о мериба. А џукерава о мериба те сретни наматуја. Имам Хусини саламуллахи алейхи вакела о шансе ми ретане тикне. О опције за да те извлекуј намата ракава, на не. Само џукерава о сусрет, кога мири душака напуштино миротел. Џанена, имам Хусин алейхиссалам ки Кербела, денешно Кербела, нама, ко тогашно време, о имам Хусини стациониринала пешатојра која савко начин за да мате нападинен лепалалдан. Соске имам Хусинески алейхиссалам војска бутикни, втаардеш јек џене, втаардеш удује, втаардеш втоардеш, мање битно. Овчивала пешатојра, хем тхарала, палал ко шатојра јак за да мате шајте нападинен лепалалдан. Хем Ошимр Зулџеушен, ла'анахуллах, кога дикела дека имам Хусини тхарала и јак, вакелареске о Хусейн спреминеату ли баше киаметески рија ко долеске тхаргани јак? Демек спреминеату со кат хаблеве ко киамети ко сумно диве, па е дуњајаки рија та старолтот. Имам Хусейн алейхиссалам иранлареске бут оштро шибјаја. Хем вакелареске о очаво тари лоли гурумни. Соске вакелареске агер. Ака нака вакелем па добро соске имам Хусейн добром агресивно, добром цврсто иранлареске. Ако исито мен читиму историја шех Муфид, којек лил,
пренесинала сар Шимр зул Джевшенески даја чили камни. Сигурно на те мислинен халали брако лелепес керге бија на ништо да ресто. Шимр зул Джевшенески дајек дивеки пустина на кјола хем трошали насинала паните пил. Ки пустина и си бедуиња, живине на бедуиња. Кога ресила тарола шатојра коте со живинена с не бедуиња, замолинала е ке мануше, те долла пани. О мануш вакрила ме кадафтут пани, ама за возврат, камората исполни неме желбе. Шимр зул Джевшенески дај тарадава моменти, од како веќе исполнила ле манушескире желбе, а чола камни хем бијанле Шимре. Ибн Зина, очаво тари Зина, а коле не само Шимр зул Джевшен, Синан ибн Енес, Хули, Охурмула, садала мануша кола со грозоморно учесмиге, јате чинопе со најалескере, јате газинено пре о тело имам Хусине скоро сајтане чавета резина, ние дај ленгири на нелегално брако. Имам Хусина кога би кинуален о чавотари лоли гурумни. Соске навредин ја лескере даја хемле, дека ов на не чисто, ов сар инсани на не чисто. Овитано плоди тари зина брако. Не брако, да зина. Кога вакерала акала лафија о Шимр зул Джевшен имам Хусинеске о Муслим ибн Ауседжа, јектар олескере амала, мангела те фрдал стрелке, те нападинал имам те нападинал Шимр зул Джевшен, те фрдал стрелке каршиленти. О имам Хусин ислам акела ма амен на почминај о мариба. Амен на почминај о мариба. Аллах на мангело долен кола со почминена о мариба. Хем цидала лепаво. Акава са со десинала песине таријек страна наблюдинала си не Зенепа саламуллахи ва салаватуллахи алейхи. И Зенеба алейха салам кога дикел имам Хусине пиреам аленсар значи акавајтано о сабај таро дешто диве ашура коро. Пагола ла коро калби дикела пе прале палоне кобор сатија ковул шехиди. Hem pagolo kalbi lakor. Ушимам Хусейн ислам акела ке кер сабари. Демек акала букја кана со ковен попаре хем попаре и кер сабари. О калби Хазрети Зейнепа кор алейха салам паго ама дикенсо пагоитану панда кога сари неитане одоте. Фадил Аббас алейхиссалам одоте, Лакере Чаве одоте, Али Екбер одоте, Имам Хусейн алейхиссалам тана одоте. Сайри неитане одоте. Чпанда на почминге омариба. Хем пагола коро калби. Замислено калби Хазрети Зейнепа кора ислам кога само Имам Хусейн тано башо дешудуи сатија, дешудуи сатија и Хазрети Зейнепа дикел Имам Хусейн корко. Пало дешудуи сатија и Зейнеба дикела Имам Хусейн алейхиссалам коркор. Хем сабо синела коро калби кога дикела пе прале сар викинала хал мин насрин јансуруни. И сили некој те поможи на ум. Сар синео калби Хазрети Зейнепа коро саламуллахи ва салаватуллахи алейхи кога шунола саро кокал Имам Хусейн ескер алейхиссалам пагјона Хем Имам Седжат алейхиссалам вакела лајтане око каламире дадескер. Кога газинена ограста Имам Хусейн алейхиссалам. Пагола коро калби прети биткате почминал. Дикелален саринен војска.
Paulo desh sate a dikla korkori ki Imam Husine nikase. Ni peçave Ali Ezgare, ni Fadil Abaze salamullahi aleyh nikase. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. مولانا الله سبحانه وتعالى حتري إمام حسين اسكرو حتري والصابري زين پاک سلام الله عليها te oprostinala mengi amare günahya tu putinala men inshallah amare mulenge Allah tebareke ve teala hatır İmam Hüseyin eskoro savariye rukaya kore mezene pakoro te mukelu pralendo cennet inshallah ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Zul Celali vel İkram. Başa keramin ki tu te koto peygamberi hem koles kore ehli beyti. Uputina men ketveç uputingana men maduzurna men getezalutina. Rodea totar ya Rabbi akava hatır ya kale dive sengoro. Hatari e asvengoro tari Fatima Zahra salamullahi aleyha. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل